Kat news ke langarat dona panstame nilhin pen adap ke mia kardom nang pajar iklo kardom. Taktinan bir tang ton pen ajuitha. Non head jong all party leader conference atom pen dipurong su pipen ke helo kilometers nar keplam ding road atwar akok so ding mo samalam don kachitok close to point 3 along ning kang sam se chepak langsi me theng tom ot krapen lam don kachitok ning kang sam se siang tong kapido boma porahut police atom pen bang surke patoma phang nep ing nang pong. Democratic peaceful procession কৰিছিলো এই জামডিং ৰোডত 5 কিলো তক ডেমোক্ৰেটিক পিসফুল ডেমনষ্ট্ৰেচন এগেইনষ্ট MOS 2.3 2.9 এইবিলাক এইটো কাৰ্বি আংলং গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰি দিলে 1,05,000 টকাৰে 1,500 crores টকাৰে বিক্ৰী কৰি দিলে সেই কাৰণে আমাৰ অটোনমাস পাৱাৰটো গুচি গৈছে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট নাথাকিব এইটো জেনেৰেল এইটো নৰ্থ ইণ্ডিয়ান সকলৰ দেশে হৈ যাব সেই কাৰণে আমি থাকিবলৈ জাগা নাই আমি মৰিম সেই কাৰণে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছো কিন্তু পুলিচে কৈছে যে টৰ্চটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে হাইকোৰ্ট অৰ্ডাৰ আছে বুলি আমি হাইকোৰ্ট অৰ্ডাৰ বিচাৰিলো তেওঁলোকে দেখুৱাব পৰা নাই সেই কাৰণে আমি যদি অকল পুলিচসকলে ক'লেতো আমি নামানো কাৰণ পুলিচটো গোটেই ডেমোক্ৰেসি বস্তু নহয় আমি ডেমোক্ৰেসি মানুহে ডেমোক্ৰেসিটোহে আমি মানিছো সেই কাৰণে আমি এইটো কনডেম কৰিছো পুলিচ একশনটো আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ একশন আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ একশন আমাক সাপ্ৰেছ কৰিবলৈ কৰা কাৰণে ডেমোক্ৰেসি সাপ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে আমি আৰু 6 শিডিউল ভাঙা বিৰুদ্ধে আমি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে একশন লোৱা কাৰণে সাপ্ৰেছিভ একশন লোৱা কাৰণে আমি কনডেম কৰিছো আৰু আমি কেইজনক এৰেষ্ট কৰিছে এইটো আমি পিসফুল ডেমনষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কাৰণে এইটো সোনকালে এৰিব লাগে এইটো Mahamaya constituency kapalo dok mukara singjak lamalong chiti nipa ingkora pho ani mini stadium kangpupona berta pherang kirwatji bepe berta nang pale dok mukara singjak lamalong kido mini stadium karbiang long autonomous council CEM tuliram ronghang ardeng pen kangpupona mayalong MP Horen Singbe EM atum lun sing teron Raju Tiso MLA atum dor sing ronghang Vida Sing Ingling Rup Sing teron tapen MEC atum pen chenglok pinang an kit hekiding atum chitong don Dia nanti belum dia berkata sisial sekretariat kedai langsung dari orang konsulat untuk
mau buka menjadi dalam hal pagi ini dan BJP Socheng Amreng Napen Hamren Mandar Committee ki thom chilang pet pen chiti ni pha ingkora pliani Mahamaya ahoi lang hempia long peace and development rally peman po Jaimek along tim Karbiang long pen CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Rok Singh Terong MLA Dor Singh Ronghang EM Mangar Singh Timung EM Jagat Singh Engti EM Kachi Rong BP pen danglok ongdung BJP Songja Posongja Pia Tong Chetong Don Maya long lun se polun se pia tima phapen kilun ke kan padosi Jaimek alira champion paman po Maya long CEM Tuliram Ronghang pen ajok ahoyara ka phan panong si sayamo kideng ponjia phan isi pen isi pangdak po Langin Kielo, Bandulwa Pencenglo, Open Stage Pencenglo, that community hall Nanji Pulo, Lasom Thom Dane, Open Stage, Bandulwa, Community Hall, Lapen Field Development, La Fidane, Nulitan Datonelo, Pinapanya Pikatanya Panadumban, Napchak Napilodon Navetum. Lapen Gedaya Koniliphan, Pinpolo Napilo, Polling Station Nahi Border Area. Laso पुलिस स्टेशन में बंके थाना नहीं बंके रूप सिंह तेरो ने कहा एमएलए पेंसिंग वाइसी अने लो पिलो चीफ मिनिस्टर अपन इल्टा रिक्वेस्ट लो चुनिंग लो लाबेन चीफ मिनिस्टर बता दैट डीजीपी फन तो एलो लाबेन प्राचीन बेन दैट पार्लियामेंट थाना के बिया फन दैट प्राचीन बेन क्लेम को डालना ले तो लाबेन के दैट को ने तो दैट प्रोविंशियलाइज चेसो इंग्लिश हाई स्कूल Lasi runus piku penili cingwai cingsai po, mohedili phone pen cingkibo, alangi pini dipuan, jogot singing kia kaya alangi pini cingkido nelo, lasi la pratin pen, ada profesional sketeng ponjia pan, arona tang coklim lo plong ke klaim ponjia pan ili bori pon ko pusi, lamcak nang pilo don nong itu. Lapen ting ahong ada tangga po isa kibijia diem kasiksa ka dore do, lasi lada beng kibijia pan Nili, Nola Chief Minister Kanami, Fencing Kipo, Finance Minister Fencing Kipo, Lada, Khanduli border area, Bank Kipiya Fan, recognized Bank Kipiya Fan, Nili Keklem Ponja Fan, Bori Pon Kobusi, that one lang Charna Pilaton Maletum. Pamandon Maletum, that power house station Nangi Pulo, Lang Hempielo, Lasi, Latame, Nili. Dak bimol boropen, power minister dan sekaitan ini kecingki, lada kami ini ke klaim ponjia pan, bori ponde proposi nilai MLA kai pencing macing saya to, klaim ponjia pan bori pon proposi, lapcak nak pilih tahun lalu itu. Lada mobile tower bangke, along ngape akon sensi longta, mora pencenglo, opilang so baida pencenglo, cupikon pencenglo, lada ke penara di belong, mobile tower abek. Lasi lada mobile tower ki di ponjia pan Karbiang Autonomous Council peneto kesop monto selali ke langkot lasi laso bangele tum tok elo lapen ke prajin pendak rihing nang hiji ya bansi power tower ki di ya pan selang tum cisik ponelo kursi na kama pacini lo donno letum community hall dangi polo lasi da community hall bangke nilida Kuti Syria community hall nili dak sanction kan lo lasina tum sing terar ga pen emele beti maino na tum prapin pen kampang sing kolong podon nole Mosa malam dona long ki khamke dun jai kathara phanrat angno penaan arbok padpo MP Horen Singh Be pena jok peace accord along clause 2.3 ke Karbia khe phan thangnat kan hok abe pusi jaipon jai kathara sonda ke pante ga parlu walang ga bipin odake itum chini lo gadi ke pante ga parlu si ke pe pa hoy lo da anda ne le hawa lo ne si tiki popo ha ari dong chilo ciri si da we ja kacerai tu geng long ini tho kacerai da titi hadi jai ga tha lo ge serwan ke balam pen alam ge thang ta kali siksidul kita otan pensi Karbiara ratum ne panang honang jin super emisi nang pamantan di bon pusga mata serwan ke alam pen rong rubolong pace open
nilipan MLA ng Pamantan Jibon Pusika Mata. Council Constitutional paragraph 20 subpara 7 alam and 10 article 2 alam and 10 371 B alam and 10 MP Mantan Jimene po Hansi jai kathara kahaigen matha donato nilituk pudam bandingkan ke soselo भारत सरकार अहम सरकार पेन कचिंग की के था राउन को आलो ने कचिंग की के था अपुरुन को आलो ने कचिंग की के था लापेन alang itum apor pen apor karbi civil society KCS taho karbi lamai taho student organization KSS karbi local yasong taho women organization teman bang hansi consultative meet kami bang apor pen apor nang parju pon bom nang kijitan pon bom lo laso ten pensi ningkan ke society nona ceklo bangso ceklo tarik priani bangke ekor cetok lo bangso ekor ka cetok nilitum langlo study panelo bangso ekor penke siksidul spirit kapaheno kali siksidula spirit an sosiasi aja tong kipicu buse nelipini bang somai long pen nang itu nang jadi donato lan malam stoparapan biar tamu itu next na. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amount Garbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 936503761 আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mopit putat bir talong wang tulong. Faruk Risir Kep Rap Trok Sir Kep Raplian Ningkan Pen Keseng Pon Hele Ke Orasong Dipukla Pasa Hemalong Hele Ke Orasong Cipripon Tanglong. Karbia Ke Aparman Lapen Longri Long Padapan Kaching Hona Parman Pen Karbia Ke Atunta Amitang Katarika Talona Jakong Long Nang Cipu Pen Kidamtang Aningkan Faruk Risir Kep Raplian Ningkan Theria Ciklo Nipa Inkora Hini Arni Pen Karbi National Volunteer Hele Ke Orasong Amhang Patek Panlo. KNV amahang patek ponde da piputhot Faruk Risir Kep Raplian Ningkan lethota Jitia Cikloni Phai Krehini Arni Karbi People's Front Bu Hele Ke Orasong amhang nang thek thu pen KNV lapen KPF Hele Ke Orasong song nang chingrom si Faruk Risir Kep Anikan Arwa Cikloni Phai Pliani UPDS Buamen Airport Thulo Bonta UPDS Hele Ke Orasong ang bongalongta protok lapen anti-tok kidokokajok Surihini Raplian Nikan Arwa Cikloni Phai Pliani UPDS Amen Larponsi Puthot Karbi Longri North Qatar Hills Liberation Front T Hekpen KLNLF Hele Ke Orasong Amen Ear Thupen Karbia Ke Aparman Lapen Longri Longpada Farman Chisong Bomwang Bompen Hele Kaman Pen Kachisong Ke Kimanga Son Duanta Paplengun Ilo Lasi Monsa Malong Klamalong Pen Si Kimanga Son Duanta Paplengun Jipupen Azok Surihini Rakep Anikan Thangthanga Cikloni Phai Kresiani Dipu Kasa Pathua Klamalong Assam Chief Minister Kalitang Tarun Gogoyari Deng Hele Duanta Chihodaisi Storkar Pen Apong Kaching Kipado Ponsi Pininganikanang Bong Surihini Rain Koresi Chitini Phai Pliani Delhi Rong Supialong Monsa Malam Donang Chitok Pen Hele Ke Orasong Duanta Chipri Et Nang Chipu Storkar Atum Alam Toya Teng Pen Pini Dipu Klapasa Hemalong KLNLF Asong Chipri Pon Lupusi KLNLF Akong Chunbang Thong Teron Pen Nang Pachini Don Song Chipri Ame Along KLNLF Asong Ame Pupi Dili Pen Song Alama Intur Ponsi Song Along Kalitang Atum Duana Phantak Chikimopon KLNLF Ame Phu Kachipa Hem Phupona Mayalong Ongdung Song Along Klem Dam Rapet
Duan atom pen man pen chipi seroi sikiwang jilang ani ke claim kidam nang jila pen lamdan along ke duan kapechun pami jia phan song along claim bang pubang phia tom pen chingki jithan ponsi KLNLF asong chipri pon tanglo सरकार लाम तो आते dak disband ceremony mate song ka chipri la song MIP asonil kun itu konne asi kebang thujilang apor hok song chipri alo non bagi xkel e ba song kusi ni kun da ko asi xkel e ba song pen karbiak he karbialongri karbialong on mang kacing thura pe ke bafrang tapi filpon amon sam ke parjap pondia bhan an ka bot ipen ke klem ponji bhan ka sisik pon lapen akenang sardo pulo te ke bang thu jilang por hu nilu tu medicine kang tang ke pada song song tu jingwa jing sadian hoito regional party asa boson tong ke seng ni mate mane regional party hai sabong joken militum la close wise chapter athara ateng close wise wise ateng pela so pelo amendment apart ke claim on so ma board kan ko an man ke political ke kamong chejor dun pen part la so amendment apu thak ke claim si committee jiwa kon la so kama thak ko so ma board nangli lo bolo tenang tu media hoi pen ka do vera than pa chili kon ko sini tu ma thak na tu long 1010 anengkan kalau support bukan ke ini pun kadang kalau nak isun bang harus bila bang ini kasi nona bang ke iseman UPDS long dari cerungdung iseman ke PLT long don iseman ke cita don kasi kadang awe non hisab at mereka 300 jon lekai ju 280 jon dak bang harus ini lah saripuri dak do lang busini di expect matada lah hello Kiap 80 rupiah maya me phua vinas rong hang phan lo serak nang jila pen kiram tang song trok asong atom monsam alam don kachetok along 10 seat open for all pua bang ke chn thunang ji pustonia lam thepen chiti ni phai inkora player ni song player song atom pen kachi song asai kapi dopona berta pherang ke pitor teron pen berta nang pale ada por phai ke papor malom pen kep enilip aro kes enilip aro all nilip youth la pen women forum nilip atom pen kachi song asai dengpon Labang so kachisong asai nilip aro KSA me pubarim benting terang KSA BD Sir Sujit Timo KFA nilip aro ame pu Bikram Tokbi nilip aro KSA chun bangbarim bili son terang lapen women forum nilip aro ame phi anima singnar pia tumpen si kachisong asai japon lo alam ni tumpen kachisong along jastemet ke hang pon ke KFA tiripi amai ame pu avinas rong hangaphan hem kang sampen lo terak nangji lapen monsam alam don kachitok along 10 seat open for all kwa bang ke chn to wek nangji pusi alang ni tumpen ke hang pado kaching room nang kok mate pini la bang so arni ke so arni tum dam so pini alian long itom kaching room mate kala ko lo je itom ni maria song la pen KSA la pen la song thom atom pen itom ching room te la bang so tim kaching song mate kala hello je bilo hala itom song drop atu Bikram kaching to ka hot alang le em hala pen for all to the the so dane sini tum ni le bagat mate ni le tum basa pemara tum samini tum kaching song mate ning itu ke paklang don ke la hello ni le tum ke la bang so tim ma bang ke tum ke ton non le ke la pe dong se nang le tum pe na sai me sen tang ke la ba ke ba prai poni kha ko si nang le tum ke the ding tum ka ni le tum ma hin pen tum ni glo nanti bang la bang so pa pa apa pun bek na po dong sila bang so pa pun pe dalang tum artian on pe ta na tum ke bang sino na tum so pe step ma tum dang ni malia song pen na so se ni tum ke song ni pan ding on po akan na kapeng na tum pili ya para pun ke so kan do lang song ma pe ke para pun ni ke bang ke la hello tum ma sar abina song hang alang li pan ni tum karbi farmer song na lo li tum ma pan ni li ba pa na ke ram na pe ni tum ni li ba pa wa ne ne ka ma kha pe jo ka lang li pan ke be ti alam ke song ne ma te ka ti song pe la jo ka lang li pan hem dang sama long ke beng je ja bo te la ke ti ma bo si ni li je ka ju pon ning tung la si ni tum bang ni marlia tum bang ka jeni ji ke alang li pan pra tin pen hem kang sam pen nang ke lu ti pa la pen dak ni tum ni li bas along along ri along sai an so te na pa kem thong ye pan si ni li
sono taksi itu masa dari pia mai pu aminas rong hang panjang si kebang jia ni stamina itu mapam da person nang lupi pelang protein itu bini ke cesong pen aku pathe mucot mati ladak cuila cot la palelun den dipu stamina itu mapam si intang rak pen mati sodak pen cesong pa jilang itu cingsai pun dak kornetum KFA pucot kalilo dak pini den bacetong Karbi Student Association lapen Karbi Farmer Association lapen rong rupen nga cetong dum rong sar tuman sami alal tum sami ni dum kan ardine pidum do asini tum pini kacesong pina kangton lap kalilo jongsi pini kacesong pen jongsi pina penabdik lamthe mission nitum angsong pen ba sarkar pen lamthe mission ari purute nitum kacesong bang arus se nitum pangtang kontulang gudi non nang tum press meet athing sami klatak pen pachinila lasi pun nitum nilip arat ladak on nilip yo lapen KSA lapen Karbi Farmer Association pen tamai labang so putha bang nitum condemn lo lasi immediate labang so pot bang ke scrap nang ko lapen ke labang so bang ke paprai nang ko kusin nitum team Karbi ang long lapen ke state government lapen ke central government tum sami nitum pen ahin pen sami chuni mai lo Karya tum kopi aposi lapuson kecok ce ningkang samse ke cepaklang bang pupan kopi pot ak hai non rong hang sang ho mate farmer president ka habinas kopi pot sem kang sam ke beng labang ke nilitum samme pulo Team Karbi ang long tum apa lapen ke state government matani tum chuni lo alang li phan thang adai ave lapen ang li thang kecok ce ave posi habinas rong hang phan hem kang sam pen pra chin pen lo nang posi ni tum bini lada press pen tamen tum pachini lo Isono bangke song ko rati asong japo mate Karbi Farmer Association asong tiri dia song amai tu ka abinas rong hang pan alang le pan adai vi pinben lang le pan hen kang sam ki be chok bangke chok che thek tik lo lasi prop jin ben na hai abinas rong hang song ko rati asong japo pan iloji pan Karbi Anglong Autonomous Council ke jabang ka hai Sir Tiliram Rong Hang Chief Executive Members of Karbi Anglong Autonomous Council upon Chinilo. Winia dapat bertabang ngilap angsi kang ton iklo dometak me kurang tu.